football can make you feel like this. Absolutely incredible.
n'izindi zose ku rutonde z'ubwa nyuma. Iwacu studio Banyamuyinga namwe mu micungararo yaho. Ngiyi studio y'akataraboneka mu gisagara ca Muyinga. Kamera zigezweho zibereye gukoreshwa mu manza zitandukanye. Ibafotora bararema. Ushaka photoshoot zirezire cyangwa izakarangamuntu ni mu minota 5 baba baguhereje. Murifuza sonorizasiyo imeze neza, bakufitiye amabafure n'irusatura amabuye. Kuri sekretariya yaho naho ntiwovuga bakora amamvitasiyo ameze neza cyane, fotokopi zikeye neza cyane, bakagerura materiyale dobiho nziza kandi ku biciro byiza. Bantu mwese mu mashirahamwe namwe mwese mubyifuza nimwitinya kuko bashobora kubafurunisa mukariha mu nyuma mugihe mubyifuje. Murakeneye umuhinga bigisha ibijyanye n'ubuhinga bwa none, barabafise kandi b'inzobere babinonosoye. Akabiga rero bantu mwese mufise imanza zitandukanye, ngabo bashobora kubafatira amashusho bakayabikira kuri YouTube mugihe mubyifuje, mukazayoraba imyaka n'imyaka ku buzukuru n'abuzukuruza. Bafite na televiziyo online, abifuza kwamamaza ibidanazo cyangwa ibindi byose mukora murahawe ikaze. Iwacu studio muisanga mu gisagara ca Muyinga, imbere y'isoko nkuru ya Muyinga, neza na neza harabana na parking y'imiduga ija mu Cankuzo. Cyangwa bakura kwizi nimero za telefone 68 majana 942 majana 780 cyangwa ku 79 majana 947 ubusa 47. Iwacu studio biyemeje kuduherekeza mu rugendo rw'iterambere. Maria je pore pore ngomba azaravuza neza.